Eshilo, No-Zanele Mbokazi. Sibingelele abalaleli bokhozi FM. Amadoda anyazi Umuzi. Sibingelele nakuwe mamZanele Mbokazi. Inamba nje sitholakala kizo 064 6200 751. Mabunda mfowethu, asikhuphuke mfethu ngomphako wanamhlanje. Mvangeli. Mabunda kunento eke yenzeka. Yini leke yake? Ngangilalele ukhozi FM. Ngilalele ibhola. Ngibheke neTV. Into engishayo nayo Yini? lithe igoli malingena langena qala Mabunda eradioweni kodwa nansi into engishayayo eTV lalingakangeni ubasho Mabunda umsakazo uhamba phambili undlula iTV asiyenze lento Mabunda ibe nomehluko iTV into ebonakalayo kodwa iradio ayibonakali yazwakala ngisho ukuthini Mabunda iradio irepresent into zikamoya iTV irepresent Mabunda izinto zenyama eMabunda izinto before siyibona iqala kwelikamoya ziqala and mangikhumbulahle Mabunda uNkulunkulu ungumoya thina Mabunda mfethu siyinyama kodwa nathi siqala emoyeni emntazika mawukhola uNkulunkulu into zakho isemoyeni the moment umthandaza into zakho ziyamanifesta the moment Mabunda uthi angizwa Ngiyakuzwa ngoba lo uNkulunkulu esimkhonzayo into zethu uyi-installa emoyeni sithandaza zimanifesta enyameni ngoba iphutha abantu abalenza Mabunda baqabanga ukuthi izinto zivela ngoba zivela kodwa khona la iqala khona ndaze njengoba uphila la emhlabeni uqale waphila kwelikamoya wemvangeli nayi into engishayayo ngiyami ukuthi everything lesibona enyameni iqale emoyeni sinenkinga nabantu abafuna ukubona izinto zenzeka enyameni bangakayiqali bayideclare emoyeni ngakhumbula indoda yathandaza kwasho ukuthi ithandazile emhlabeni kodwa into efacility esemoyeni angeke ufune ama solution esenyameni usenyameni kodwa ama solution asenyameni asemoyeni uDaniel wathandaza kanti kunempi emoyeni evimba umthandazo wakhe enyameni wemntana seka izinto zakho zikhona inkinga zibambekelele kamoya zidedele in the spiritual realm then they will manifest in the physical Mabunda mfethu uNkulunkulu ungumoya thina mfethu sisenyameni lo uNkulunkulu ongumoya uyena osidalile kodwa waqala kuphi emoyeni inkinga yabantu bajahela izinto Mabunda zenyama ngakhumbula izwi kaNkulunkulu lithi funani umbuso wezulu konke kuzonesela ufuna into zikamoya siyo release izinto zenyama ngoba sinenkinga Mabunda nabantu abagijimisa izinto zenyama ngayilaleli iradio into emshayo nayo ngacelebrate igoli lingakangeni eTV in other words Mabunda mawubhekana nezimo kodwa ungumntwana kaThixo iyodwa into engiyaziyo ucelebrate impi ingakangqozi ngoba uya understand lo uNkulunkulu ukuthi unqoba impi ingakaqali wemvangeli nayi into engishayayo abantu babona ucelebrate abanga understand ukuthi why ngoba abantu bakho base-radio ba celebrate abaka TV basalinde ukuthi lingene what does this mean it means that abantu bakamoya bayibona impi ingakaqali babona uNkulunkulu abantwana bangakaqali umbona umuntu asesimeni umuzwa athandaza ukuthi Nkosi ngiyabonga sekwenzekile kanti uyibonile le nto yenzeka likamoya ungahambi ngenyama elithi iBhayibheli for the righteous they don't walk by sight but they walk by faith lento hamba ngayo ungavumi ukukholwa izinto oyibonayo kodwa kholwa ngeNkulunkulu Mabunda mfethu ngizothi nje South Africa asike sihambe ngomoya singahambi ngenyama umoya uphethe inyama bantwana basekhaya thandaza ngomoya umdumisa uNkulunkulu ngomoya mntana seka uThixo ngumoya into zakho isemoyeni Amadoda anyasumu Eshilo, No-Zanele Mbokazi.